Bu bir kase em bejin em drojen diroki da derbaz ben çimat bejin yani yekitiya demokratik ev Nevroz. Jboy ku yekiti divan rojen Davida van demin Davida jboy millet ekos boy gele ekos brasté ji gele ki xareki mühime. Be eger kurt yekitiya xo avan ekin mixabin ev pransaziye ku hezin hegemonik ser rojata navin dikin. Careki de xwazın ser deskeftiye kurdan tek beben. Careki de xwazın ser tünekirina kurdan sistemekin nuj xura rojata navin dava bikin. Lebelet işteki mervine ki rojava Kurdistan'ı da dit. Liser plansaziye ku tünekirina ser rojava gele Kürt çarparçayı Kurdistan'ı diasporaya çaval serpiya bu. Plan saziyen hezin hegemonik tek birin. Bu tevahi Kurdan, bu hatavi Kurdu Kurdistaniyan yekiti ve rengi mühime. Eğer en bu hazın Roşata navinda, de peşerojeda, millet Kürt bu statüya xoya azat, bi iradaya xoya azat, peşeroja ava bike. Yekitici boyu kurdan brastici avundan behtirec. Boyu ve kasem Nevroza 2023 Nevroza azadi ve yekitiye demokratik. Penasa diken en baverin Nevroza 2023 ve pengava hem azadi ve hem yekitiye demokratik ve deservan her du esasanji azadiye gelekurt.